oyisirwe amanyurwe nka Isaac Betambira obire nategisho cyo mutawuni ya Kitagata kandi bikabaho obiyabire na ruga kucakara rwa mukaga no mu cyaro Korum Classic Hotel Kitagata aho babwine mukama wa hotel ejo arukumanywa nkatwino mujuni Moses rwemereza atwaka bakura Isaac akatandika kumutera aho abandi bana bamushangire batyo bakamukwasa umurumo Eriya kargu musabuzi na umusigazo wanje nakunda kuzo musabuzi burwa katandukuze na ndikateka ndo maybe yake yabere narwa kuzeno ababa bamutangira bujya ngo yayine kumuki Isaac akaye no mukozi woha kwa Moses rwemereza bwe nati atu no kumuteka teka kwanje akana akora mutwe kuri ngo akana mukwa ati abanyabuzare be binenye nabona bagabashikireho n'abanywani bagira ngo reka tumutwaro mwirwaro tumanye cyamwita ahiyihirira kufa kumukireyo twashikireyo bashaho twagira ngo mbwene hati mutworeke byo mundo kubiri bamushatura basange byo munda bizerta byona bisiski kana konka bakaba mutira umusumarwa n'ubundi gwa emusumarera biramo amaguru gagumana gagera gato bakamuhendagura amagufa Omugambirizi wa polisi abwe cyanga cyabushenye mpango senior superintendent of police Mashot Musime yatugira ngo bahereze kukwata homwe bagenda bakora umurimo gwabo bakitagata police station making sure ngo abantu bakwatwa then be host statement then file ya baba yakorwa batwarwa mu court kugira ngo government egire ukweshera abakorera abo kuba umuntu yakoresha bi ekikumanyisa ngo abantu bamwite kuyeho bamukwate bamutwara police then police ekore umurimo gwayo tine cyabe nakwata kwatsuka tubentu zaho agenda akora urusenterwe abena akora wa boss we yogu akora kasente ke aparaninjira family yeye turebeka ngo kutwaba abaro na aparaninga kombeka osi wetagere tanchatu yambiro ahabwo kumanya ngo arebere turya buro nangu kuba bembagamba nje ahi batwarireje tugaba bembagamba ngo bari yatina kubaza ko yamba reka tubeshereke mukace bazike basamandi babirgo isi tugiye kushanga twashanga aba bantu abakozere ikintu eki bashemeye kubahine cyo babahire kugira ngo batatuyamba batureba nk'abantu abenyima tuturarweyo kugira ngo hine turayegase gasha kwa Michael twakire